Role of NEP 2020 and Career Opportunities Haiba Hiram Da Dhanamanjuri University da workshop ama PANGTHOKKHRE workshop aduda how to crack UPSC exam Haiba session amasu PANGTHOKKHRE University of Science and Technology Meghalaya na sinduna PANGTHOKKHIBA workshop aduda Professor Anupam Mishra Vice Chancellor Central Agriculture University Professor Dr. DVLN Somaya Yuzulu Director NIT Manipur Professor N. Lokendra Singh former Vice Chancellor Manipur University Professor GD Sharma Vice Chancellor USTM Professor K. Tomba Singh Registrar NIT Manipur Professor Y. Sanbabu Singh Vice Chancellor Dhanamanjuri University Amadi Mahabubul Haq Founder Chancellor USTM na distinguished members sing oina saru yake main target ko na role of NEP 2020 ki career opportunities ana koi sim oina sinja bne workshop ti ado seli workshop si koi na main focus ta wai koi manipur sigi oina adi civil service da ya yan experience ba knowledge ko state amane line hajening sigi matang chida hadi inkalag liba anan sing da sotha ba edi ara sotha bodagi atei sing knowledge ke state sing de yung de ko sotha de ane ko na wakhan de jo khan de ko na chanlo sing ke sawo ko punna tana jawaga sidi ko knowledge ke na ko manipur de sain to program ma ko sing je edi sotha de anan sing je ko chingkat na bhona si chingkal kan na ni ko ni ba ha de adu oi na be de to si ha na ko na kan adu bi endo na lakcha gi ne sab se ko ha de transna man harpada adopt to sia na haibani adu koi gi aham bagi ko ni chama sel leba ta ga ni taradi koi free yo number che taman che adu ko gi main focus on ta ka di yam hoti hotna janga ga adu ga sung na kan gi financial problem ga o gi ba adu ga sing kena sing de main na focus koi pira kami adu ga di masa di yam ina khone kai madu lagi ini gitu kai ta ga di kai ma gi ma concession kai adu ma khai yang ka ta ga so adu koi gi man da ga te sotha ho ba down ho ba adu hona ja ga khan ja ba lebi sing adu hi na ko hen na focus ta kan